Navenda yasa workshopek ji bo çalakvanên civaka sivîl derbarê mafê mirovan û jinê û zarokan û parastina jîngeh û şînawaran li Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê li dar xist. هلبت اف ورکشاپ دکوه واره ناوی ورکشاپ ناوان دیاز ایکو چه دکی جبو کتید می روج آوا روج آوای کردستانه اف ورکشاپا جی ایرو او لسر مافی مروان مافی جن مافی زاروکان هر وها لسر جینگه و لسر تشتی کلتوری کردی چاو امیکار بنوان بپارزن و تشتید و جهد دیروکی لروجاوای کردستان و لسوریه بگشتی. Du workshopê de çawaniya parastina mafê mirovan hat şirovekirin. Herwiha behsa çawaniya parastina şînawar û jîngehan hat kirin û bi taybet divê dema ku Rojavayê Kurdistanê rastî binpêkirinan ji hemû aliyan vetê. The benefits of going over basic human rights. Armanca me ji van workshopan ew e ku em astê têgeştinê lê cem van çalakvanan zêde bikin. Em van çalakvanan fêrî çawaniya parastina mafêjinê û zarokan, her wiha çawaniya parastina şûnwer û jîngehan ta demê ku vegerin welatê xwe bikaribin Sûdê werbigirin. But from the participation from everyone in the workshop. Çalakvanên duê workshopê de dibêjin ku Rojavayê Kurdistanê di rewşeke hestiyara derbas dibe. Lewma dibe ew Sûdê ji workshopên bi vîrengî bibînin. جمع هري مهمتر توثيق آثارها توثيق سرقاتها بري تشها بونها تشها تلال أثري كيجان هاتنا تنقيب كرن كيجان يعني شر وظروف أفي أزمة سوري جهرتنين تذكرين أزهي فيد كم حمود دستي خبدنا هفدو يعني شو خلافات هذه مواضيع متعلقة بتراث كردي بتراث منطقة جزيرة بقشتي يعني محافظة 5000 تل أثري تذها بحاجتي يعني قلت تضافر كافة الجهود أم حمود بفدور أريكار مجبر بارستنا ويبتفايب كن. أريكاري ما بكيتشكو كاري ما بالأصل إنه ما دعوة ما في جنيدكن وحقوق المرأة والطفل أم كاربن أم هرن فا تشتيكو ما بري وفا تشتيكو ما بروردكري أم هرن جني خورا بيجنو أو جيب دورا خوا زاروكي خورا بيجنو أم خوجي باعتبار أم وكهف قرتن أم دورات وتشتام زاروكا رد فكن دورات تثقيفي للمرأة أو دكن أم كارن جوارا بيجن وأم بروردكن. Workshop ew 5 rojan berdewam bike. Gotê de hejmarek ji çalakvan di hemû warên civaka sivîl de amade bûn. Gotê de hemû wan li hev kirin ku Rojavayê Kurdistanê rastî tundtirîn binpêkirinên mafê mirovan tê û dibe Sûdê ji workshopên bi vî awayî werbigirin ta bikarin çareseriyekî ji rewşa mirovî li Rojavayê Kurdistanê re bêdîtin. Helepçe Saedûn Ark, Hewlêr.